Okay, ons wil gou hierdie skets vir jou doen. Net as jy kyk hierso, so hulle vra vir ons gaan met 'n vaste liggame, solid geometry. So hulle vra ons, hulle gee vir ons die vooraansig van 'n gewone pentagon, vyfkant of 'n pentaprism. Die hulpaansig is daar en daar. En ons beginpunt S wat hierso is. Dan sê ons moet volgens skaalwoord 1 die volgende aansigte teken. So draw according to scale 1 to 1 the following views of the solid. So we have to do the given front view, basically have to do all this, top view and the right view. So jy gaan jou gegewe vooraansig teken, jy gaan jou boaansig teken en jou regterkant. So kom ons gaan eers gou hierdie ding teken. Ons kan sien as hulle sê die hoek is daar 60, so you see the angle here is 60 degrees. So basically we can use this triangle. So if you take it, it will slide at that angle. If you have a look, then if that angle is 60, this one will be 50. So basically this is going to lie at a 50-degree angle. So you can just start off by drawing a 50-degree angle in here. So we're going to draw a center line of 50-degree angle. This will help you with the rest of the drawing. Okay, with your center line, that will be a center line going through there. So dan gaan 'n sentreerlyn wees wat daardeur gaan loop. Okay, so ons gaan eers begin met ons vyfkant hierso. So as ons nou kyk na ons vyfkant, hy sê hy is 25, so ons weet daai breedte van ons 25, so ons gaan met ons 25 se helfte hierso, so half of 25. Basically there and there. So this will be our two center lines down through there. So about 25. Okay. Okay, now we have to get, so the angle from here will be 36 and 36 from the center line. So you take your protractor, okay, you put your protractor down here on your center there, and you just make sure that it lines up on the center line all the way there, and from the center you mark it at 36, because half of 72 is 36, so that is 30, 36 is there, and you can do it to the bottom side as well. So just make sure that that line lines up with your center line. So dit moet met jou center line oplyn asseblief, maak seker daarvan. So gaan 30, 36, 36 is daar, jy maak weer kolletjie. Just make a little dot. And then you take your lines going to there. So basically if you do that, it should be that's your first side on that side. So dis die eerste kant daarvan. So as ons teen 30 grade daarso trek, hulle behoort mooi op te lyn met mekaar. Okay. So dis ons eerste sy van ons. So daar is die eerste sy van ons vyfkant. Reg. So al wat jy nou doen is, jy vat jou breedte van jou lengte van jou sy. So you just take the length of your side and you mark it off on that side and on this side.
From that you do a circle from the center to corner there. And I'm marking that off. And that will be a top will be here. If you take that your size length as well again, that should be crossing there right exactly on that point. See. Okay, so that's when your vijfkant daarso, that's your pentagon. Okay, en dan gaan ons net daai lyne opvat. So al die sye van punte van ons vijfkant, all points of our pentagon. Okay, now we've got those distances. So daar's gaan daai afstande vat daarso. So die eerste een is 10 en dan 37. So die eerste een is 10 en dan 37. Of is dit daar dus. Okay. So hier is ons eerste XY lyn lees hierso. XY. En dan daar sal ons onderkant van ons prism wees. Van ons prisma. Top and bottom of your prism. Okay, and they say that is 40 in length. So mark off a 40 here. And you do the other side, the top of it, so you do die bokant daarvan. Okay, en dan sien ons die pentagons by soontoe, so hierdie sal middelste lyn gaan hard wees. And the side as well. En dan hierdie is 'n stippellyn. Probeer as evenredig lank as moontlik. Okay. Goed, en dan vra ons op die bokant hê en die regterkant. So ons gaan alles hier afbring. Bring all 5 van die punte af. So all 5 of the points at the bottom and all 5 of the points at the top. So this is the bottom part. So as jy sien, van boaf kyk sal jy nie die onderkant sien nie, maar ons moet hom steeds afmerk om al die lyne te kry. Jy sal die bokant daar sien. So from the top you won't see the bottom part of this, but you'll see the top part, the pentagon part, but you still have to bring the lines down to get all the connections. Okay. Nou kom ek hier so. Ons gaan daar begin. By die start and later, and you put down here. Okay, so now to get, let's number our pentagon. Let's start here, 1,
2, 3, 4, 5. So basically up there, this will be 1, 2 is the far side, 3, 4, and 5. So it's 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So first of all, what we're going to do is we're going to do the 2, 3, and 4. So the rule is to work from the XY line to the XY line. So XY line to the point, follow the road to the next XY line. So this is your other XY line. So take number 4 all the way there. You can mark it on 4. That will be there. Same on this top spot up there, and we do it there. Okay, so you can number it 4. It's 4 and 4. 3 is the same. Take the road all the way there. Mark it off on 3. Take it up again here and 3. Okay. Right, now we want to number them quickly. So this is your 3, 3. Okay, then we're going to go to 2 and 5. 2 and 5 is also the same distance. So you measure from the XY line, you can see, to the point. You follow the road back to the other XY line and you mark it off as your point. That will be your 2. Okay, then you go to the same, to the top, all the way there, down, and you mark off your 2 on that side there. Right. Okay, and then 5 is the same one, so 5 is on this line, up to all the way to the XY line, and you mark off your 5. Same with that one there, you mark off your 5. So this will be your 5 and 5. Okay, last one is that number 1. It's right on the edge there. Okay, you follow the road to number 1, to the XY line, and you mark it off at the bottom there. So this will be your 1. Okay, 1 is on that one as well. Okay, that's a 1 there. Okay, so as jy kan sien, soos van die lyn af tot, van die XY lyn af tot die punt gegaan, volg die pad terug tot by die XY lyn, merk hom af tot by die punt. So doen ons dan allemaal van hulle. Okay, so hierin gaan ons nie sien nie, ons gaan hierdie wel sien. So ons kan wel die boonste vyfkant kan ons hard trek, omdat ons hom gaan sien van bo af. As jy so van bo af wys, en jy kan jou potlood daar terug druk teen die punt te druk sonder om te oor die lyn te gaan, sien jy dit, en jy sien daai. Maar hier gaan ons oor lyn is, so ons kan nie die onderkant te sien nie. As you can see, the shape is quite a weird shape, but as long as it's got 5 points and 5 sides on it, it will be a weird shaped pentagon. Okay, and then you've got the outside, so basically outside you can finish all the way. And in all the other side, that's basically on the outside. As you can see, this is a mirror image of that on that side. Okay, just finish it. Okay, so the rest of the lines will be dotted lines. So basically in the middle, you're gonna have a dotted line going down, as well as the 3 and of course it's here in detail. Okay, so that is your top view. Okay, so we want to do the
right view. So right view will be do on that side. So first of all, we're going to do a XY line. Basically the same. You do an XA line hierdie kant. Okay. Kan hierdie uitgee as dit jou gaan bymekaar maak. Okay, nou gaan ons weer al die lyne aftrek, so ons gaan basis. As jy sien, kan jy sien hierdie gaan mekaar oorvleuel. So this is going to overlap each other. So just watch out for that. As you can see, the 2 and the 3 are going to be basically overlapping each other. Okay, so the right hand view is basically we're looking this way. We're going to see the bottom one, so we can finish the bottom one first, and the top one is the one that's going to be hidden. Okay, so as you hier. So kyk van die regterkant af, gaan hierdie die onderkant gaan sien. Dit is basies teenoorgestel van hierdie, en ons gaan die bokant nie kan sien nie. Okay, so ons gaan basies dieselfde doen. Kom ons begin maar by 1. So 1 is in die middel daar, tot daar toe, ons het hom nou daar. Volg die pad by 1, so 1 gaan op hierdie lyn wees. En hy gaan op daai lyn daar wees. So jy kan dalk hierdie as 'n 1 maak, 1, en jy kan hom met 'n kruisie maak, wat sê hy is 8 onder. Okay, dan gaan ons na 2 toe, of 2 en 5. Okay, volg die pad altyd by 2 daar, ons maak hom tot hier so, en ons gaan afmerk hier. So dit is ons 2 vir die onderkant. Ons kan die 5 ook doen. Hy is ook 5 is daar. So is 'n 5 onder. Okay, ons gaan 2 vir bo doen. So dis die 2 wat ons gaan sien. Daar is ons 2 daar. En ons 5 is dan daar heel bo daarso. So ons 5 is daar. Okay, dan gaan ons na ons 4 en 3 toe. So 4 en 3 is ook dieselfde. Ons gaan 4 en 3 vat. Al die pad met by 4 gaan. So daarso. So as 4 is ons onderste een is. So 4 met 'n kruisie. Ons kan die 3 in doen. Dis hierdie kant. So dis daar gedoen tot die 3. Die pad met XY. So dis 'n 3. Kruisie, dis een wat ons gaan sien. Dan ons 'n 3 wat bo is, wat weggesteek is, so hy gaan daar sit. Dus ons gaan gewoon 'n 3 dan. En ons 4 wat hier so gaan wees, daar so. Okay. So ons kyk van die regterkant af. So ons gaan eers die onderkant sien. Ons kan die onderkant die min die kruisies kan ons hard trek. Dus die vorm lyk weird, maar lyk nog steeds na 'n 5-kant. Okay, en dan weet ons gaan opvat, so daar rand daar buite gaan ook hard wees. So ons kan 1 gaan hard wees. 5 toe. Selfs as daai, so sien dis duplisering daarvan, so is 'n parallelbeeld.
Ons gaan 5 sien, want 5 is gewoon bokant. Hart. En dan gaan ons die bokant sien, so ons gaan hierdie gaan stippellyn wees. Dat is daar. Dat moet daar wees. En dan hier af onder toe 2 en 2. Ok. So dit is dan ons regteraansig, gaan dan so lyk. En daar sê, dit is dan ons skets gaan lyk.